أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Komori mjunra hormo maso ya Komor. Wa Komori mjunra obo nzemo Komor. Amade miadi rarenga kangardunji ya babi harmazele razin. Nabonge renge rifanya mnare tari babi mana kawana hitlafu wa kitekniki sha wakati unoza ngongo njema andwandi sonjianga mjorambia ukana songio njema muno wandu wasawandi sonjia njorambia kaye songio njema Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Komori watukufu leo siku leo inu zile razenu na njia banu mina madandra zani hatiba no siku leo za madandra hizo marhaba menji esongio bon ndo rambia ba Zemadandra Ruizo. Wa alaikum salam mwana Amir. Ngabo mada ya husu mwananyasi za Kisofwani ne mba gouverneur ya Gwanzima ya Ibrahim Mzee maana ye gouverneur ya huwa mkubali sisi karja mkubali maana kaja votewa yode mada ya mwando ya hantiwa mada ya bili de situation ihundra oyo polisi ya polisi national ne madanganya yafanyishia oyo wazimane ministre de l'intérieur Fakhreddin Mradab nardozi benwaba madanganya ya birao mala ni hopia harmoye polisi nationali hardir jeri rimonesheni mbabi madanganya yafanywa tena na bound ya mapolisi radiri mbenulieni mbabi namna rafanya analizi harmoye akti ya husu nono na komiser Bakri mbusenga ba wa Komori pia mono ya akti hiyo ijiri tukungaruja riben wembabi banu ne namna rayelewa swala ya husu wa komiseri wo yalone problem daina nono mada ya raru comme d'habitude ngaruja babibanu jeribenue masuala ya ribenushia ya huso uzuri wa dini na bana swala inu mikala wahamba ukana mrutota haya ishieze video zinu au yarangalie banu sikarjabe bamru ya do takredi au ya la tawakati yarangalia karjabe ba mndu karja paro fanya pibu ukana ngio automatique ba kemru banu ya nje yarangalia abongo wa joumbi wa warangalia haruma directeur no joumbi wa warangalia après nana wandu kaunga johunde bahati warangalia haruma page ya Osea Media wa mwija ne page habari za Komori hamara ya bilinga ni mrengoni za salamu za Kiislamu nimwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa Komori usiku leo tijabanu jeni mwenesheni babi swala ya Ibrahim Mzee ya zerongoza za mhundra harmo mji wa Paris juzi ngabo wanama wenji waone sambabi hata tiale banu ngabo wandu wakadirekte wa zamba mbabi haini mrunge na hikma yahe ne namna ya jipanga ya rongowe shatkanza jeni wone sembabi banu suala inu wakabane suala ya imba gouverneur ya Ibrahim Mzee hau Ibrahim Mzee
mane karamba gouverneur ya bori mkubali Ibrahim Mzee kabati mruto ujwa kakabati keirisiti faru ata mara 12 rahanae kabati mba mru mnainifu mba haya maji hama Ibrahim Mzee weimba gouverneur ya Gwanzima inu en gouverneur ya jihisi ukaringe gouverneur yende Faransa ya jihunde yende haruma concert yabwe pasiri yabo akanzende ya drage yabo kofudo ndo shahanyu parce que abumbra jitole yamba kwa ngonzo haruma concert en gouverneur mru jihisi kadho mana wa daula ya subuti ya jipermete kabati tina wala wandu wadungana naye hata kwa protocol imbi ya ukana na rimlivi na live biende ataiba hanu ya kenti shende ya jitie na uhima bomangoni harumwe akoi hama yeye de mengoni mo organiser concert ili wandu wadomu na kabala hajange bala basike katina hata marongo yaifanyao kwa tina hata marongo mafikra ya uifikiri ukati ukawango hakaanza ende ya drag harumwe concert yode heli sisira elewa uka Ibrahim Mzee hakaonda harumwe concert ya Salimu Ali Amiri parce que haelewa ukana e concert ngabotoka wa Komori yabo wo Salimu Ali Amiri en grand vedette harumwe muziki ya kitwarabu harumwe tia hatu yabo Ibrahim Mzee haelewa ukana e kaende harumwe concert gujo shina ya hunde mwanamshe yabo ya mdrage parce que yone manongo waifikiri uba madhomana wa daula madhomana wa rengeti hatu mateka ukana katina hata manongo waifikiri u kwa tina hata manongo ikao keiri city faurata hauka omwe hatodondo mo madzihoni yende ani akajado fanya nungo za uchafu watu do muisha bahe kaisire ninge birao shaimba gouverneur inu ya jikonfirme ya mmono wakati rahe kijafanya investiture ya ndrabo yahe Ibrahim Mzee hazone saharuma vokali mimi de mruwa mando nazi publie ze vokali hizo na yakauone sawe namna namna yaliyo hukana yeye yani yeye mbapupe ngujoka ufanywa hama mbamri ende hanti warme investiture ani yeye hasa confirme ye roli ya mbapupe halafu leo Ibrahim Mzee wende haruma concert pari wende ni wakemru bala umniko mhono hamba katuta umniko mhono parce que bane hadisi ya vira za Kiswafwani haharaya horongo mhono wahe hamba tuta mhono wa dhalimu yabona zihise yabo parce que katuta bano hata Kiislamu ekamru harelo salamu yo Kiislamu yo njema sheika mimi ntuhisi ukana emri ya salamu ntina ujiliwa nevia yabona ladimu ni bayanywa yeshikomori ne borto ani yekikomori abo wo peu shaiki bina ani yekidini hata kamru hao ni komono hao ya salamu kairu hao kana ujibiwa manabano ya Kiislamu nganzo roho ike makini ifurahi kwa sababu mwana nya Islamu hamadai Ibrahim Mzee huni kamru mhono za Kiswafwani haharorongo mhono wao wewe huwendi ani huono hama balao juma ukabati halafu subuti umlahuwe haula huwa vanu Marseille ho ani hojo tulaze nguo vanu hundubahati parce que ho Paris shebano enge esa Marseille wando wafanya utovada Muhammadu wafanya Paris na mjodo rudi ya Paris hapo nyoti pia shakamna uparo subuti mse Marseille hukale Ibrahim Mzee kutujihisi kawe dhamana kutujihisi na wewe kuna uparo jihisi kawe dhamana ukangorambua kakuja votewa haini mwanadamu uhisi kana ize dhamana yaloni zoka jamstahiki kana uparo ani kana uzojoro uparo naibu bano unu dhamana ulonu wao kujankiwa oki haki wakomori wangazija pia ngojua ukakuja votewa ngojodo henda haruma miji mwere mabiaya rwandwa hanyo mremeani biaya taibu abo zazia fanu ya zibloke haukaze biaya fanu hazi bloke sha Ibrahim Mzee yeto biaya haho ema kalima uko urongoa mruku hisi kana timwana damu ya hunda malezi tidom ani ngopo mji wa puhasheo pasko mji wa mitsamihuli neze tarehe za mji wa mitsamihuli karjaka uhisi kama mji wa mitsamihuli ngojoka uparo roha mbafididi ama Ibrahim Mzee
na msamahani wa mitsamihuli. Paske ho kweli sisi etarehi raihunra ya mitsamihuli mjini ni namna banu Said Mohamed Cheki kangarisha ozen kalima ya kauzirongo wa wakati wa hahe zila ngiladhimu mbri ya ile wa mji wa mitsamihuli ka unumji wa tarehi unumji wa watukuzi wa ni Mungu. Shahe namna ukana leo inu ikaujari hunde ukana bana Ibrahim Mzee banu wa imu mitsamihuli mrukaturambu waka kweli wa imana ya zalo mitsamihuli au yalelesha ya mitsamihuli. Hena mnarijua mastehi au wa mitsamihuli mjini. Hani hoka kweli yemba fididi ya Ibrahim Mzee ihundu daraja ya ukaba hangu donda ya mwanzo ya do ponkode na mangalia video ya roha. Hena mna ya zingarwa ni ma security. Wala ti ma security wahe wa Komori. Wala de ma security wahe concert, wahe la salila ya kaure mwe concert. Hena mna wa mvura hama mbahi ritso na mana. Koma hama kulo shari la kauvurwa. Vale za Kiswafwani hahunika za 4 verite zao. Subuti Ibrahim Mzee use Marseille bolo Paris. Onde wao nekawa jore jeina mbanguo. Ujopulo hata zankonze Marseille yabo. Wanu za Kiswafwani hahuwahi shakaja huwa hindro. Paske kuna ujua uwe hamna hanywaho. Yeshi sawahili mramba ani hufanya mdomo. Uwe mna mdomo waho. Halafu kakuna hunda mdomo. Dawe ulo ndo. Yenge uwe Muhammad Abdul Wahabi ya vote wa mnashema. Wandu wajua uka havote wa. Yenge uwe Elbaki Hamade Zahambwa. Yenge uwe Mwenye Baraka. Wandu kwa jomba nafasi. Fazalika wewe Ibrahim Mzee wendo. Ibrahim Mzee wendo. Wemrulo ya hata utona hata mbaromba roli wifanya o hata manongo tado toka bahi nga wewe mrojumbo lalo nyumba bahi na gari bahi na mafura kutina hata mbaroli ulo niomba ufidi di bahi na mdomo ambia nyi wandu mlo karibu nae baba laze nongoza jihiri bala elawama tia Ibrahim Mzee elawama ya ho wandu wa hahe wakaumsaribia na rende vanu mfikiri kabo makabo mlonga zijai ho mwenda wa mwiji ya mweze jumane no ze concert makao ze torob mado zerema wala wa Komori ngwajibi wa unwangazija Ibrahim Mzee nga mahala ikao ngojohololo majankudi wanu za Kiswafwani hahujibu hizo hamba shawunga mahala kwa na uhu considere hata majankudi wanu rango ya feri ya fanuila wandu wa roho uhara. Halafu bado kemba security ya mbalia ya do bahari ngujo ka para polisi go para polisi na wani ho kama farata kabati AND farata kabati CGHP ya ndrabo ya Bet Salama yoti za sharia yebo akaujai ho juando wanu ngabo rekamnunge minister rekamnunge baisho rais wa daula wote security shavanu yeki protokoli ikaubidi wo gouverneur ikauja Faransa ha officiel ya we ministère des affaires étrangères wanzishi wa ni ambassade ya Komori ya kidiplomatie bahia affaires étrangères ya Faransa wajibu watoa wamlogasi na gouverneur ujo hunu afanya tunsanu umniki wa sécurité yotide helizi koubira parce que winji wa ngamtongo uroha ngamtongo pasha vyo bahi mroha kama tujua ndodo hubi ani mjihundu imo bahi mwandu sojarma restaurant mahila na mwerema biaya yabo gouverneur rielewa ukana yemana wakahandarume konseri ukaanza wende wa drage watodungana mrumshaho msafara unu yabo ukana shahawa parce que konseri yo ya mashababi yo de namna rjoelewa ni namna rzambao wajuka uhanyunga na wahenyunga na mumzie na mwamrongoze ngamjuo ukana bungu jo parwa hawa hasa haparwa hatetelewa kwa hiyo hata yengu jito yeye waya amini ngujita parce que banu ende namna mjodo muhundani nyinyi mbahaza madzi ngamjua onro ya situation ile no Komori namna wa mangalia ona funga manzo mdofanya provocation sono mwa Komori fadhali kanda webo Ibrahim Mzee hujua wendo zokweli upo hamitsamihuli shahe namna wewe ureagise uhabaha kutuonesa ka upo hamitsamihuli mjini hena mnarijua mji wa mitsamihuli kungeonesa ukakuja kunda malezi ya kimitsamihuli hau kama makadri ya mitsamihuli wotima delenka
ne namna Ibrahima Mzee ureagise ungo reagiso kidelenka e makadri wa mitamihuli no wana wa mitamihuli wo kwa do reagise he namna wa reagise bo Ibrahima Mzee yabo izo radio jiviwa urdi use Marseille wende watahemru mlahuwe uone kakuja tilo Filispiati abo wasasanyiwe mahomio watuloze nguo wapule mabumbu zede za mbakiani hakabanu mtirenge ukana banu ze vaivie mfanya uzinu wanu komori ani abongo mangali yao ni hadito wanu yamferi ya fanu ila ndizo na hamba yamferi ya fanu ila ibu wa wanu wenje mato ito wanu wenje uhara wanu fanu hadziwa hamumwafu hadziwa shabanu ze fanungizo zinji harumeze ntizinu habaha za komori ze fanungizo zinji harume masiwa ze fanungizo zinji harume mabavune miji habaha na mwendelene ze biaya rione zabarhindi mwazia ze biaya rango siku ya haya mjini bahi kamsila bahanu manji ya tena yabo izora kanzari mweneseni ukana Ibrahima Mzee eza uhundra wala uhundra ni nchashi shao eza jokari jisa nenge bala hunda huzengwa hungulwa zaki hajore ngwa afungwa kadombili yabo afungulwa parce que hata Faransa wajo mai wei gouverneur hindi ekoli wei gouverneur eyambe ende ihondo eyajua kaja hunundo hizo kwa zato on Faransa kwa zato jomrenga bahi wa muyehe bahi wajo muhansi he active ya jiri watunde wamfungue yabo za juzi zihundu Ibrahima Mzee ngazdo hunda gumsese homa weni wao pia ndehelilo za hama ngazwa jawiho chakabati mru waono hasike ngwa jua wala Ibrahima Mzee ngwazo wendo kamwanzo toreo wa Komori hardi Faransa iho walo wenjira hana armenti iho walo liberte wanu ngamfikiru kamare manariya wanu rongosi labore amini uzentirlio wanu mrende kanzaro wene sembabi yesu ala ya Ibrahima Mzee ukana zeno akti ya mjihiria yeye de yaitaha haukaide ya kanza po masumbu ya wane shakabati mri amprovoke yeye de yajiprovoke haukahani kamro mhono hani kawabili wararuha harorenga za kufafwani harorengo mono yabo inotibaya ngabo mwananyasi muuziwani ya lo Tanzania banu Muhammadi hakuwa aeroport ya Dar es Salaam banu Humedi Msaidi haroha halafu Humedi Msaidi hamnika hanikuwa ndo mihono hamnika uha harayo renga haba mtutamu hono wa dhulma wa jindu dhulma msaidie hizo afanya hindi haba ukana tabunga bondo jina warenga henzahe sike msaidie ula mlevi na mlevi weka hekadu kana ndongo hajanizo msaidie henzahe kajafanya provocation parce que haelewa haba ukana mtunongo mhono aho bawe dhalimu wahaba tabunga bondo jina wajo urenga msaidie henzahe yabo Ibrahima Mzee kawe mrulo na hikma buwafanya wanikaza koso fano mhono kero sibuteo do makana dayere we mda usajau ngomla huwa gofikirikana hula huwa tena hula huwa haudiro hosono mu Komori no angazija yabo ya la sarando ndawe Mbahamadi parce ngewe Mbahamadi hujostei imba gouverneur ya ndrabo hiyo chadabo Mwenyezi Mungu ngutomtunza ili uparwa ni aibu parce que yeze domana wajinika hauwa ni kilo zo o Komori kwa wangazija kwa jakaradi wakawatide wavotewa yabo Mwenyezi Mungu mtojodo utamina mmo we parwa ni aibu basi kabatiza saa tena mada ya vili wa Komori lirende haraka de swala ya polisi swala ya polisi wa Komori amfanyo mnarapeli mbawe wanu wanduwa yeshele babu polisi nationali inuika ukreyelwa après ezi ya sampi haukawa wakati wadoka polisi ya mjijengo masiwa wadoka na polisi shaija wakati sambi afanye referendum mai 2009 referendum ikaumpermete ya créer ministre de l'intérieur parce que banu armée charia cha 2001 chaye accord ya Fomboni kabajaka ministre de l'intérieur et immigration il a ido chargé wa défense
wakomori wengi afikiri wadunga siasa ngwajua shau wakati sambi yaja yafanye referendum ya ubadile sharia ya kaushanji ukana gouverneur ay president wa isiwa ya doparwa gouverneur député wa isiwa ya doparwa conseiller ministre wa isiwa ya doparwa commissaire wala sambi ya change haja harenge Burhani Hamidu hamnome ministre de l'intérieur yabo ministre de l'intérieur ye domana ya hahe ya mwando de police yo ya hahe de la dimu ya jere shakati Burhani Hamidu ya nome wa ministre de l'intérieur kawajaka polisi za miliki e daula ukati de migration bahi Burhani Hamidu hajafanyo mpango wahe da enezi ya sambi wande warenge komisaria hamvu parce que wakati alo numba marano da Abdul Wahabi ngabo ma polisi wabaki da Abdul Wahabi wajihundu wendo travaux publics wende wabwa komisaria yuko vahe ngabo ne polisi inu ya nasifu we ulo directeur o migration leo wa DNST na komisaire ashkali na komisaire ndevu tuo washi da hobi serehini wende wayanyise komisariat central warenge wende wakaomba polisi nationale na polisi mjijengo wandu endelea hata Abdul Wahabi haja hafanya recrutement ya polisi Abdul Wahabi afanya recrutement ya polisi makadri wa kweli watoto hata wangu wa Senegali wa madiplome General Salimu hakaudea surveiller ye recrutement hiyo yundikana wadisa ufanya mahadisi Abdul Wahabi kopere daina General Salimu namna ya ukaye polisi ani kubaliwa yabo baka mishahara bakatwe katiyo mjijengo wakanabije hao bahe niyo wakanabije hao halafu ijai unde haba harzaba bano ili rende haraka komisa mapolisi pia wakomori wakwali wasawa haukanga bo walo na statut ya police nationale ya daula ngabo walo na statut ya kimjijengo na bongo jo parsa polisi gradin zima shawa inge na statut ya kimjijengo wenge na statut ya polisi wa daula halafu kwa tuli wa sawa ngabo hunduma pesa menji wa statut ya mjijengo ngunduma pesa machashi sha izo nakanza ronesa hindi nyumeibanu armele si juye ila watu Rais Azali hafanya conseil haonesa ukana ngela dime polisi kane ike polisi ikiloze atu yabo waka magari ya hulwa wankiwa ya magari yao Rais Azali hambiwa kaya hulwa harumele si juye ya magari yao ya rengwa yende yankilo polisi wafanye feti ili Azali yao neke polisi wafanya feti na magari ya magari yao tena ya rengwa yende yatilo harumala kuru ya mrubama na mhuu wa daula bahi harenge magari yao nguniko wandu wanzao ani service de renseignement ani ministre de l'intérieur il est clair harenge magari yao hansola kuruni hahe harume residence yahe ngu ya endeso namna yanzao nguniko uwe yanzao she police nationale kwa tina magari haya waka bije harume fête ya 6 juillet ya juzi waka bije ya estimé wa dans les 7 millions ya police hatevei le 5 fakri wendo wala wendo ha fakri e polisi wende fakri enda wanika 1000 euros 500,000 francs komorien adunga hapo katujulo bahanu yanjia zetambu zilone polisi rangosu ku fakri mrada bianoni wa ministre de l'intérieur zetambu polisi waziwonao nezenroso wazienshiu sha aparia ukangwa na onroso ruba harakanzari jeswafu koma fakri ya joka ustehi ye polisi hamade namna wajibali yao na mangalia feri ya heze emikoba mfukare ya bange ya parisiwa arume bahari ya urobeni wahundi hama komiseri yabo ando akaufanya operation waloma gobani de kina komiseri tuwa washimoroni hambwa abu komiseri abu zabari hindi wakomori emaraia hauye daula kuja ministre de l'intérieur kahamba katuste ye polisi yo de comportement ye polisi wajibali yao hauke polisi wanji harma magui
baishwa magui yao ngaya sababisha o Canada shatonge se magui yao ya njia di maboma na hena mna bao wafanyao desila na hamba jana ukana vanu mze dobi Nurdina Bodo ze dega ya zifanya harumenti hatu za heze corruption hizo zisumpia wandu pia habaha shaye motori ya kaukreya za corruption harumenti yohamba Nurdina Bodo wala Nurdina Bodo wala rakarjaba hatanga tukaujari mwambieni ye dossier heze direction na Nurdina Bodo ze ezidara pia za daula na Nurdina Bodo haini bahani yabo ya lo conseil juridique tukaujari mwambieni après shat kanza temna ndidi kapo kana ye polisi ngeishi unai ye polisi ketuzinga Rwando ye polisi aniende daraja hata wajihunru ngwanjaharuma magui na mangalie suala ya nono suala ya nono henamna ya raua ne namna rajara parisa ya zahunre komiseri wa Ibakri ngamjua pia henamna nko nukomikamba nafasi nono ba hekani ba nafasi shamonzo nuone sebanu kana ye akti ya nono na komiseri Bakri ya lati mapesa yenda ya Power Bank shala mapesa ya Hamade Deila ya Nazra Ponzi ani yohunu ekisawahili mramba riba ngamhulipatwe mapesa yanu ngamhupatwe mapesa sha ekangondejezo ngojo anhuni ko 1000 euro ekangondejezo undejeze 1200 euro yede heli ya mapesa yanu ya komiseri Bakri ya kanono ya kauyavumbua ya jedara jainu halafu ya ja nono harengwa habo polisi hende hatula zenguo ha tortielo kiasa utosha ha holelo majankudi hizo hazi confirme shake jahisa habo enge kweli ye komiseri woi ndo bana kanzani waswili analizia hangu ya aferi ya nono enge nono kweli habo ya tortielo henamna inu komiseri Bakri de toy amri enge komiseri Bakri hakaujihisi hakaufanya haki zabari hindi ya tawa hata ya hundi hanenzuani eske vanu komiseri Bakri wantida wala mapolisi walona mishipa mingi ya elewa ukanange jo ujusiwa hakaanza atawe wamijaneza nono ntuba nono haki na relewa nendo izinu analize parce que ntuelewa en komiseri de police wakovokelo harume biro ya ne mazefu aho zabari hindi utonda wajeleze baishongo juo nongo zinji shaenda wajeleze ngari aminuka na ensina ene kembi hata na ndona bake corruption hata shamtuone namna bajotolo amri komiseri Bakri ende afungwa bahi botsina ukana haishiliwa kihaki rands vanu jomkini hakaizo nono ya hamba wampara Bakri ndo muishilie kwa jaji kwa jazirenga sha wakaukonfirme boya tatawa akaanza atawe tu akaanza ende ya renge ya precisionaire nzuani huja Dar es Salaam haji hunru mana precisionaire youda nzuani yoruha Dar es Salaam banu yende Moroni afikiri bala ngeiruha Moroni yende Dar es Salaam ayende nzuani hadiruha nzuani honda Moroni ngeijoro haijahun yabo yeye haelewa ukana ikasa hapa shia nzuani hasingazija kana ujo usiha wandu wajo pashia wenzao narelewa nendo ukana en commissaire wa polisi yafanya ndongo yangu hatozo adabu ya ruma wandu wenda warenga imri ya mtozo adabu yaja ya mfunga halafu wajibabu hekano rekano no haba haibi wa 2000 euro reka haba kajahibi wa 2000 euro shay akti heli ya komiseri ya reagife ntuba nono haki 100% sha komiseri je pense ngazdo roha ukangabo zindwa jina hauwende raporo zinji harume mazefu wakauta he komiseri wai wajawa hunde occasion patuka kati ya ukana haina hali hakaanza tawe hasibabu de akti ya nono na vanu inu tena wakaunika nono mvu na rimuyenge nono ngamjua odizo na hamba vanu mimi nono mitim karibu nae nyubu mikaribu hana mafura bandami nae shahe namna komiseri wa ya reagiste keiti gratuit na mangalie suala esuku wajiri problemu dembeni
ya wandu wala tijima beja tiji wandu ili wakanza wende iho wafanye bunjilio ikavandredi polisi nationali wende dembeni wende wadungwa na magaya ngabo polisi mumjwaezi hambu ya unguho mdu habi wa Dar es Salaam ba serikali wamsaidie BA ajaba hajahan kilo amri ukana ya jangalie pia ya bale facture yende yalibwa rango periodila hata jehunde leo kajalibwe mapesa yao na aboye mazefu wende wa yarenge harume daula shakwa jamnika donc hawailo harume police ze strategies zilio hata izende namna ya ukana wanu habaha azali hajuhanze polisi ike polisi shema dhamana kwa tutaha pourquoi est-ce que fakrim radabi haelewa ukana ya polisi wasawarende hama korompi pia rahana o madhamana waju ngonzo wa elimine parce que yende heli zilio habaha en tout cas izora kahanzari wonese ndondo harume suala hivi wanwa ile wenu ema komisari ema agent masu ani wandu pia wa he polisi ya korea polisi ngwa makorompi shate na imana walo makorompi kwa tunkula ze haki za hao namna ya lazimu ngabo mapolisi wenji waritoleze nyi shahidi ukarango sikufa krimradabi ya lo ministre de l'intérieur kwa jahundra hatamba enteremba nongo tukayonti na bonga zero hao harume daula shafa kringa zijila obiro hata sanya yabor jojibi wa rihundre maelezo sur ministre de l'intérieur hakama polisi wa hodo arambia urambe zenongo zinu warinka zenyi shahidi pia wama polisi waroha wende fonction publique wende wahunde solution ya hao waroha wende harme ministère de finance wende wambi wakana hoshida regle situation da wanu walone statut ya kimjijengo hoshida rehunde solution nganzao ya ministry wa hanyu ya sinye nukaja sinya zabarhini fakria to usinya ili wajua uregularizewa zenongoza hao zikenjema parce que banu ze statut ya police inu particulier ya abo leo inu fakrim radabi est-ce que banu wewe ani hutia fikra za udhulumu ya mapolisi wa NC au ngani hurambua kango makorompi parce que haini siku walo attentat hao aferi ngatongo yanga bo polisi buhari sha eze atantane eze nongo polisi wafanyao izo mbali shangabo zi haki za hao ziperme ani waolone haki wazihundre ngabo entereza he polisi wala dimu wazihundre na banu yongiyo hamado mahakama akoma mahakama kuna ujwa parisa ya juge d'instruction uliwa 400 €. Halafu hizi urohe sa lazimu kabati hata indemnite kabati hata mba mafura kabati hata barongo yabo uwe ifo parce que kaja kinaziwa yabo ifo yanji harma corruption il faut yanji harma corruption mrikao nguli wa mshahara shaka kabati hata droit de risque kabati hata manongo ya umakini heroho yabo ifo bake ani wafai wanji harma corruption haya wano watiti ngwaonao yezihundrao wahu ngwafungwa kwa tufu ani ngwahiba kwa tufungwa ngwaone madhomana hao ngwahiba kwa tufungwa hapa sisi narifanye makomiseri wa anisi ku persona bange kabati bange lihundi harumenti haundo za trafiki wala hata ya feria hezele ngodori bala ngabo wandu wandu mahograde magendarme na mapolisi wakaharumu ya ferila na mangalia feria Nazra na mangalia feria ya Nazra kabati mru wa grade harume arme ya toka harume ya ferila shawazi wazirenge wazi ani wafande helilo ani botoka mawandu wa sacrifice Nazra wa sacrifice mzade mitami huli wala adokomeki ili wasovi wandu wajina donc izo la kanza ruonesa harume suala ya polisi ngarija harume suala yanku erimolezeni mbabi banu hadisi ya uzuri wa dini tikanzani behe message banu ya fundi Musa Adamu haini mruwa hahe naendea mwambie izo nitoka hamba banu waka hadisi banu raidunga ratoparo iranti ya uzuri wa dini
inu njala hanzia nkabatinzia za ukanjo kwa Iran suala hilo. Suala uzuri wa dini bwa kumuri wanu ritundu pia zenongoro rambao ko zamba banu siuzi tunda ili rikeswiri nizo rambao. Uzuri wa dini upangiha rangu 2020 wakautaha wani wakani asizi njema harumenti fundi Musa Adamu hafanya ze magwiza hahe yo magwi hau hakaujitaha ili ya serikali wakubali ya association ya hahe tiwaiti kana mbadutu mbabize ntuzabira shati parisa mundu ikao ye proshi na asuma nazali tena muamini ukana kabati msafara asumani azali ya josubuti ya rohe harumenti ya rohe yende gonze raheja dungana daini mundu na kauhadisi na menaye jana leontu wabili hani konfirme hamba emana azali asumani ya himilio uzuri wa dini ilande de malezi shakabati politiki Buhari parce que tika udute ka evanu fundi Musa Adamu he namna ya kupereuna azali wanu kabati namna ya ukabanu ngwanzo ani ngwani wazali mjoka uhimili azali shati jati hundu sursu za kanti krasni ukana hata azali wae yemana ya himili ya fundi Musa ndabo ya aminika fundi Musa katimru wa politiki na vanu orangalia ukana fundi Musa Adamu nguko perenezi na azali takoro sha si uona ngama opposatena wako hafili wako kadaona hama na Sheikh Abdul Wahabi takwandu wengi wa madhamana wa daula wa mama wa politiki wengi wako woka karibu na uzuri wa dini sha mimi tikana harara ka ebanu fundi Musa Adamu namna ya loda ina azali ndongo hindi shati jati parisa jana imruo mru karibu na azali haku waku ukana fundi Musa Adamu il n'a rien à voir na ndongo za politiki vahe azali harambua kayeti mru wa politiki ngunjio he malezi wasaidie wa muhimilie riwonese kana kamlasi na la salasa wakabanu haruma domwa jumwa hu fasihi fundi Musa Adamu jumwa hu mrabonti rilindi wabuhe mru yambe nguiyo fundi Musa Adamu karjabuha rilindi wabuhe mru yande ya hime haruma media ya hime yambe ukana nguiyo fundi Musa Adamu kajabuha abaha rozamba wabana yabu ridiri jar parisar tundu emjuwa wakomori mru ulodi ngoni makamlas na la salasa woi mru ikao hata mtujua na beje homvumbua mana woi hamba Claude woi mru ikao hado kala renyo Claude wo wae haka Faranta tujua Marseille tujua Paris haka uhadisi ena wandu yabo haka univumbua ne suala yinu hiyo katujua wandu wakabalango sengu wajua bahi shaka tujua kangabo mzima bala ikao yezuki wangu zuki wangu kidamu ni para ni kaza ransenyma abonge Claude woi mimi ngani mjua Claude mimi mjua Claude hatemrumsha hahe mbabahe muziwani ngamjua Claude kaikao bidi yake mumohoro ikaubidi yake mumohoro shawoi Claude wo mimi hata bona ezuki wangu yanipara yakauneleza hadithi Claude hamba mimi ngandongo mwambia ni mjo Claude ngandongo mwambia ze evenement za Claude hamba bai utinabia tena oka Claude wo ngani mjuondo kiasi utosha Claude woinde mru lodi ngoni mo wandu wanu Claude woinde mru ko ani uko wani kaze garanti kakamna ufungwa bami ujulana na mru fulani Claude woinde mru kao ya lo haruma ya association yao hari ya humanitaire yede mru ya itendea haukawa kana plan wa ekraze ya association ya uzuri wa dini ya erdarasa halafeka wasa wa ekraze
wajewa ekraze tena wa uzuri wa dini ili association hao ivume ivire na vanu mtojofanya mwenjeze mvu mfanye msaidie zaidi rahana za association zinazivumbwa vanu no ili mkane plasi shaka mna ujwa ukama jalu na nyika mtina action yuroba hana kazaru wasulikana kilodi oi yohamba imumde shaye hajuka mumuhoro haukawo imri ya rondolo bushini amjua historia henro wo imri ya rondolo bushini mbaba hahe muhoro yabo hajuka muhoro shajardi harondolo ni wandu wa mde wamlele hawakubali halatamba bahe muhoro hafanya dahe mde hafanya hato majlisini haya tikabu mimi parce que Claude ngujo fanya za renseignement hata ngujo shida ya shele ba mimi hata tiparo na aeroport ya haya tikao mrenga hanangu hala renyo da ene mrumshahe kawe mrumshahe uo mwana mshwa rafiki houziwani yoti hata dutu yabo mwambo hafukanza nuonese kabanu kamlas ze plaza hao wako ufanya pia yokowa nike garanti ukakamna ufanya nrongo woyohamba Kilodi na Kilodi sari jua parce que Kilodi hajihundu hasiyar mangama hauka hajihundu hakansida na wandu ngwaba hadisi zuki wangu wa damu hakabo haishia hajahana pani para hanaleze hadisi simwambia ukana effectivement ngamjua Kilodi na Kilodi womru kadha hata zuki wangu hahumiwa hamba abo bahengo mjuo ntibaba shahamba nongo kadha za Muhammad Ismaila zila ni ko zamba banu pia Kilodi de mru koko perere na Muhammad Ismaila haku bahata yemrumshe Muhammad Ismaila yamlola yemrumshe alola renyo Kilodi de akaumtaishi ya fanya relation ya mtaishi Muhammad Ismaila procureur Junaidi wala pia Kilodi do kopere da nao yawambia wandu wanu kana na mfanye ba mimi ngamina fulani zoko eli Muhammad Ismaila shoferi wahe wakati ya ka ministry kamlas sizamba kadozinji sha vanu ye garanti ye mdulodi ngoni mu wandu wanu uwatungo utsota na mfanyezo mwanzao na mtozo wandu adabu yohamba Claude ntsamba zinji leo sha izona kanzani wonese ba fundi Musa Adamu ukautozo adabu hujahushtaki la salasa unri hakomori haparo ende hata hafungwa wajawata hamu yeshiliane wanunga mjojo wishiliana kartuta fitna shayabu ezjori jiviza de ko wandu wavumbulo harume dossier inu banabanu narele wanendo banu harume dossier inu ngabo wandu wavumbulwa yabo wandu wao lazimu waishiliwa banede waishili ani watahasamaha shay ani ye mashtaka ngayo hajuji destruction ngabo wandu wavumbulwa harume zanongo zinu zori shemeza oba keitina wandu wa uzuri wa dini wavumbulwa keitina wandu wajina ande hore na uzuri wa dini wavumbulwa ngelazimu wandu wanuwaishiliwa ili wake transparency karna ujwa hambe mahakama ngayo mai ngarna ujwa hambe kana kabati mahakama Komori haradi jerdir saidie wake dossier ibalonfia ngarujua ukaze plazonti pia zitahozi fanywa ndi Junaidi no wanyawa de namna ya utowe dossier inu iklasewa sans suite yabo izora kanza ruonese banu ngelazimu fundi Musa Adamu de message na kanza ni beheba o wanadamu wa huzuri wa dini wajua ukawafanya wao unafiki maana kejakiri ukafundi Musa Adamu hushitaki ngabo wandu wavumbulo hapo kakutu wajua na ngo wa huzuri wa dini fundi Musa Adamu ngarjua ori utundu we male ngawona haziza hongo fanyo ngawona hata matayeri Dubai wadongo usonya kandu wezitama lukani ra maore ra ngazija
uharme maluka yao weuza yabongari amini uneze intervention kozifanya ukanaze namna ujirumao ufanywa umale undao mapesa ngojo shinda ukingie no wandu wajua ukubali wazio unafiki hamu uzuri wa dini rianzoro ngaranzauri hunde action ya wandu hamu uzuri wa dini wafanywa unafiki ititoka banu la salasa nde yarangawa ba hizo moto baki ngiladimu wandu wanu wafanya hata ikanga boya sakomori ikabanu wandu wanu ngabo walo Faransa ngabo walo Maore ngabo walo La Réunion ikanga bo walo Moroni ngiladimu wafungula harume dossier nganzo wa parwa walo Moroni wa parwa wandu waelewe kana ngabo mri yavumula harume dossier la salasa ya parwa ya ishiliwa vanu ngojo do usamihi mwelewane shawo mwelewano wa hao daona wandu wanu fundi Musa Adamu nganzo nganzo wandu pia walijue umwelewano ufanyiha watahasama vanu ekawaja wajikontrarie haba kamlasi harongoa la salasa haone hanziheza ha waro waja hafungulo yabo haba ekawajikontrarie yo problemu hao shaizo ni mimi nitahao fundi Musa Adamu nganzo uyelewe fundi Musa Adamu ka yenkunguni umao mndu yotoko zungoni owandu wa huuma haukweli ye maadui yao haukweli wao ti la salasa na kamlasi wao ndo wawambia hao walohormu uzuri wa dini wawambia hao vanu la salasa sahunre correction ya baki kamlasi ya baki wandu wenji wavumbulu wabo wajoparwa shafundi Musa enda mbio wandu waishiliwa ngojo jawelewane vanu fundi Musa ngojo jawuraliane dawana wandu ngojo jomu msamihilane shabu maketuone sakabwe dosiyenga joka class wa sansi to mahakama wandu jawuraliana shaya anketi endelee wavumbulu wabo ya parwa kaleo kamlasi havumbulu harumaza ya ferezini ngiladimu yesa komori ya parwa yekaza uheziwa ya heziwa kamlasi ngiladimu haini mru wa uzuri wa dini ya vumbulu harumaza ndongo zinu ngiladimu ya parwa ikange komori ya parwa na abo hiyo fundi Musa ni avoka wao ulo komori metri tajidini ndo ladimu mwende neze ndongo hizo wanu amani yo ujo fanyishiha shate ketuone sakabwe mahakama ngazi yao haukabanu ya dossier nu kena ujo hula anitola itoka ufamba bahi wandu wamba zinji rielewa kainuro hombi akaufanyiwa na upeu wa Claude parce que Claude wewe de mrulo derrière harmaza ferizim kabati hata rongoza hakantiki haki hamadi zorahamba wakama jirisi ya uzuri wa dini pari kabajwa buha mru timrum zade timrum menda amba kana nguyo fundi Musa Adamu imajirisi kana ufanywa mpaka libe mapisangu fundi Musa Adamu haini siku ngurengwa ha cortege harengwa abo Moroni afanya mahafali hende haruma ende mwali hende nzuani kabatubu hamru amba ukana fundi Musa kuna uruha bandu raho jalibe mapisangu mfano sharia elewa ukana wende daraja ndizo razamba wana daraja wa mesaji hariza udrage na abo wabesha owanikao ze mesaji kwa tutoa ze response za hao wakaujibu raeleweze kweli yabole inu rielewa kainuro hombi na upeu na muowankutsu do ulio homorohoni hao wanruan haukaya izora kanzaru onese banu henamna kamlas yamba ukana kana uniba nafasi wangu mimi tinahomba nafasi imba mio mnaelewa shaizo ambao banu fundi Musa Adamu nganzo wandu walormo uzuri wa dini wafanywa unafiki uwafilitre wahunre hukuma hauwatowe wende zao parce que yabo ngawo toujours en danger et association ya hongyo toujours en danger izo bizora kanza zone sebana ngardo una na tena kamgwa benze ngojo ishiyabo abahaze mbahaza madi zandi seze komateriza nrabo ebanu bo mru to ujibo izo nambao engo baki undrende unishili ya urende nardo una na kamgwa benze wasalamu alaikum.